Ni amakuru yongeye kumvikana yakomeje kugenda aca ibintu ndetse anakwirakwizwa hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni amakuru yongeye gushengura benshi cyane, aho umupolisi yivuganye umusore w'imyaka 20 agahinda kakaba kishe ababyeyi be kakabegeka, nyuma yo kuvuga ko uyu mupolisi yarashe uyu musore agerageza gutoroka aho yari afungiye. Uyu musore washinjwaga kwiba telefone akaba yari asanzwe afite impano yo kuba ari umukanishi ndetse w'umwuga, ariko aho yafungiwe yagiye gufasha abandi cyangwa se yagiye mu bihano byo gufasha abandi mu gukanika imodoka z'ikigo cya gipolisi, ariko biza kurangira agerageje gutoroka. Umupolisi aramukurikirana amurasa amasasu 2, yarangije ngo irya gatatu arimurasa mu gatuza ahita amwica. Ababyeyi bakavuga ko ubu ngubu bwaba ari ubwicanyi, bidakwiye kwicwa umuntu ufite telefoni cyangwa se ibyo telefoni, ahubwo agakwiye gukurikiranwa n'amategeko, cyane ko wasanga anarengana, dore ko nawe yahakanaga ibyaha nubwo yamaze gutabwa muri yombi ashinjwa kuba ari we w'ibyo telefone. Ngo ikaze kuri Kidasamura Comedy, Kidasamura move kandi subscribe kandi ukunze bizajya bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Mu karere ka Gitega umupolisi yishe imfungwa yageragezaga gutoroka. Ni ku cyumweru cya tariki 13 Mata imfungwa yarashwe irapfa mu gace ka Nyabiharage mu mujyi wa Gitega, umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Irashwe n'umupolisi ubwo yashakaga gutoroka. Uwarashwe ni Jean Marie Hakizimana ufite imyaka 29 yari afungiwe muri kasho ya polisi ya ntara ya Gitega. Nk'uko umutangabuhamya yavugaga na SOS Media Burundi ibitangaza, ngo Hakizimana umufasha w'abakanishi w'umwuga yaba yaraboneyeho umwanya ubwo yari ari wenyine agiye mu musarani kugira ngo atoroke. Bivugwa ko yakurikiranywe na Caporal Evode Louise Niyonsaba wamurashe. Nyina Fabiola Niyonkuru avuga ko ari ubwicanyi bukabije kubera telefone yibwe gusa. Yagize ati yararashwe amasasu 2 hanyuma arangizwa hakoreshejwe bayonete mu gatuza. Aya makuru yemejwe na Jacqueline Ndayishimiye, umuyobozi w'agace ka Nyabiharage. Yaragaragaje ko uwari ufunzwe yashinjwaga ubujura. Umurambo we wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bw'akarere ka Gitega. Umuryango watereranywe uyu mupolisi arakidedembya. Fabiola Niyonkuru avuga ko yasabye ubufasha abayobozi kugira ngo bategure gushyingura umuhungu we, ariko ntibyagerwaho. Arasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane uko igikorwa cyagenze. Avuga ko ari ubwicanyi. Ati umuhungu wanjye ntabwo yigeze aburanishwa, yari akwiye kuburanishwa aho kwicwa. Nk'uko amakuru yakusanyijwe na SOS Media Burundi abitangaza, ngo umupolisi warashe ayo masasu Caporal Evode Louise Niyonsaba ntabwo yatawe muri yombi kandi akomeje kwidedembya. Ntacyo ubuyobozi bwa polisi cyangwa inzego z'ubutabera bwigeze bugira icyo butangaza kuri icyo kibazo. Ndakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeje kwavugwa kuri uno munsi. Umugore akurikiranyweho guhengera umugabo we asinziriye akamumena isombe mu mugongo. Umugore w'imyaka 38 mu murenge wa Kimisagara akurikiranyweho gukomeretsa umugabo we amumennyeho isombe ishyushye. Yemeye icyaha akavuga ko atari yabigambiriye ahubwo ko yabitewe n'umujinya yatewe no gusanga umugabo we asangira n'undi yita indaya mu kabari. Amakuru dukesha ubushinjacyaha bw'u Rwanda avuga ko uyu mugore akurikiranyweho ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge. Dosiye ye yamaze kuregerwa urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore wo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umugabo we w'imyaka 40 amumennyeho isombe ishyushye. Aho ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore yatetse isombe imaze kubira ahengera umugabo we babanaga asinziriye, ayimumenaho ashya umugongo no mu isura. Umugore ahita yiruka, gusa yaje gutabwa muri yombi. Ubwo akaba arakurikiranwa ku cyaha ari gushinjwa. Ubushinjacyaha bukomeza bugira buti uregwa yemera icyaha avuga ko yabitewe n'umujinya y'uko ngo yasanze umugabo we ari mu kabari gusangira, yicaye mu kabari ari gusangira n'uwo yita indaya. Itegeko icyo riteganya, itegeko 59/2023 ryo kuwa 4 12/2023 rihindura itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'121 itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange hinduwe ku buryo bikurikira.
Reka nsubikire aya ngaya amakuru ndaje dusubire n'ayandi akurikiyeho mu kandi kanya, ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.